Ranwatch na. Thornway. Thornway. Iyang kasaledye rakacho karospajan program in Ranwatch nan Thornway. Program in kabese way raka po rakasampalakan me uyawat tagan uyaw nan way Thornway. Ariya mo na chkan kachoyang nan program in kabese nan suksech. O kanang melen yang ulian kichti o chiyang kuyach nga sa karatan kay pani o wow. Paun molen wow rakso kan Thornway yu. Nga sa karan wow laban kukuran sa nankan ko. Paun kasabal marlukan nanalaknan kanyay ko. At nga wow chororan pilto kaya sabal machay kapinan wain Thornway karyawan kapina. Speaker, Vice Speaker, Chiwagan Chorus, Nanten, Pompey Legislature. So, ko kung labalab, sa mura labalab ko, Chon Tatok, Sarawikan Chorus, Nanpilian Namalangkan, Nanway Pompey. O Bachiwan Wan Ki, Sabon Marchon, Way Musta. Ranwatch Way Sabon Man Kenso, Mabuk Chailan Kachin Kasamo, Mr. Justin Lemuel, Mawia Terrestrial Assistant, Sam Conservation Society, and Wayne Pompey, the CSP. Ang subsidiary bacho wal lukat Mr. Lemuel hong nan program in Ranwatch. Eri may Mr. Lemuel kung kakabese yung John Wayne Pompey sa mantip suwat taga na buwinan ay stop the task force watch pinsama-saman kamom ta kamamala sang nan Wayne Pompey. Hey, kalangan mo iba BGMD cuma cara kapung mo kabajabat bagian show. Ansa what me wano mo puin watch the task force watch. Masong-songan kamu sang nantobi. Fall Sakaw, Chain of Love, Ivy Court, Rebel Trumpet Fine o Honolulu Rose o Octopus Tree. Mia sayang the billboard and tiksuwat. Pugat mi patawan tayag ni ni masa iya ni patawan waya. Billboard bugat, bilmeya na newe way kan nan way Pompey. Ada bil makuburkan mesoja non mangi momentuk suat kat, ada bil kap kilang dan masani nan kilalkan. Kalanganan ko mo Mr. Lemuel, kombil kak akis kabisa cheki irayakan makoneng ensan sa longchon way me pitata tipsuat kan? Tipsuat kat may hinanin kin ba o kin matangan o champagne sa permacaya juga kan nan Pompey. Soja ramas kakwan aja terbil sakan sama juga buat. Masakan juga suat kan os agen awalin agay juga yang os merasa mut o man. O tip suat kat mercaya soja ban awali mau o kamusan nan Pompey watch utang caya ban awalin kamera maraban. To besa mo os nan wasa cikan ban awalin kamera merasa nan warakan. Menen kau bukas mesoja awal kakace kareda kawa daw sa bulmen way Pompey kirta o kirta kan nang masang kosen ni Evan uya kawa daw uya sa wasak te mojual. Kalanganan ko mo ebil kak sensal tame John Pompey kakuya po niyang sa wase Ranwatch CSP. Kalangan Ranwatch o Bilbaja partner cekan pacawan tayar sign the billboard kay nanway di mga chorus o yang lupon iya kolonya buka kolonya ta. Ari nansay bukas mayor kilala tip suwat kan may baliwat song kamu wala sang nan Pompey. John mo yan kap masani kilala bukas o robot kitong baliwat pwede kap miya. Kalanganan ko mo Ebil kak salong John Way yamaman paluwat siya kinapali juga kan me John Way kan robotki. Kanang paluwat katan ki I stop the Invasive Task Force of Pompey. Yawita sang buinin aramas kay sang ni Obisin National, State, Local, Obil, NGO kan. Paluwat pil alegya kawit sang semen kan ang uyaban tatawang bubuni. Ang awali o kamera tipsuwat. Temenin kau. Obil uyaba pan tatok po en kak kanela juga siwatkan o solar pura mo sa tan. Winuwat ang juga o sojo kin kawala po Kalanganan ko mo Mr. Lemuel. Lagyan mo na siya kang kayong sakala program and kabese na suksej
Mebetata invasive species that chukasuat kanan way Pohnpei. Yeche iraloganayang insan sa Longchon Way. So chisansan ng kalalabangkan ang chungalay so. Kailangan imen bil aniyan siya umao bil ulian di CSP o pagsawas o medel John Pohnpei pon ma ang kaksawas o sa pinwatch ang bilyan kamera tuksuat kan masansagal. Kalanganin ko mo yung kalanganin ko por karos sa image makayong sa kalat programin kabese ng suksej. Programin ranwatch ng Pohnpei, ye programin kabese raka pura kasampalakan. Wiyawi tagano yawan ng wing Pohnpei. Sabachi waluluga check pura kanin kachin sapali, Radio P6AH, ong nan programin kabese kasampalchi kanuban kan kauna patamor, kasalelye.